Pa ja sam zapravo nekoliko puta kroz djetinjstvo pomislila da nisam možda autistična, zato što sam često tako živjela u nekom svom unutarnjem svijetu. Ali znam da u tim nekim začecima interneta da bi znala pogledati definiciju autizma i da je uvijek pisalo da su to osobe koje imaju nedostatak empatije i to mi je odmah bilo ne, ono kao to nema šanse da sam ja jer sam bila uvijek užasno osjetljiva i to bi odmah prekrižila i ono kao što si umišljam, ono nema šanse, ono, to nije to. A onda kasnije negdje pred kraj fakulteta dogodio mi se jedan traumatičan događaj nakon čega sam potražila psihološku pomoć i bila neko vrijeme na lijekovima i sad unatrag shvaćam da vjerojatno zato što sam bila autistična sam možda tu traumu intenzivnije doživjela nego što bi neko prosječan i dugo sam se s tim borila. Dijagnosticiran mi je PTSP i bila sam na antidepresivima i to mi je pomoglo u toj akutnoj fazi nakon traume. Ali nikako nisam mogla uhvatiti korak sa svojim vršnjacima. Ja sam tad bila završila fakultet, odnosno bila pred kraj fakulteta i nekako diplomirati. Bilo me strah tog svijeta koji me čeka sad nakon završene škole, jer u školi sam uvijek bila odlična, na fakultetu isto. Ali mi je izazivalo užasan strah kako dalje, što ću raditi. Uvijek me zanimalo učiti, ali nisam baš mislila što ću jednog dana raditi i kako ću funkcionirati sa drugim ljudima, jer učenje je uvijek nešto što sam radila sama i u čemu sam uživala. Tako da sam dugo išla, mijenjala psihoterapeute, dobivala razne dijagnoze i cijelo vrijeme sam imala osjećaj da to nije to, da nekako oni mene ne razumiju, ja ne razumijem njih. I tako da sam kopkala sama i na kraju preko Instagrama gdje sam slučajno zapratila neke ženske osobe koje su pričale o svom iskustvu dijagnoze u odrasloj dobi, zapravo potpuno se našla u tome. I tako da ja sam osjećala da je to, ali naravno pričala sam sa roditeljima o tome, ali svejedno me bilo strah zapravo reći da to jesam, da sam autistična sve dok mi to neko baš stručan ne potvrdi, jer nisam, nakon svih tih dijagnoza koje sam dobivala godinama, nisam htjela opet neku pogrešnu dijagnozu, tako da mi je to bilo jako, jako bitno potražiti dijagnozu, da imam to crno na bijelo, da li jesam ili nisam i tek onda ću kao moći drugima reći da ja to jesam, iako sam u dubini osjećala da je to. Da dijagnozu potražim u odrasloj dobi me u principu navelo, nisam ja sad jedan dan se probudila, odlučila sad sam ja autistična, sad ću ići potražiti dijagnozu. Negdje s 21 godinom se dogodilo jako puno promjena u mom životu u malo vremena. Preselila sam u drugi grad sama i tu su na vidjelo, bez ikakve podrške na koju sam dotad navikla, počele izlaziti neke moje karakteristike koje se meni samoj nisu sviđale i neke stvari koje sam potiskivala godinama. Tako da sam ja u biti godinama tragala za odgovorima šta bi to točno meni moglo biti i zašto sam takva kakva jesam. Godinama mi autizam nije bio ni u pomisli. Međutim, moja traganja za dijagnozom su prvo dovela do toga da sam posumnjala na ADHD i dobila nekakvu poluslužbenu potvrdu od psihologa i nakon toga na sljedeći veći meltdown u principu sam bila kao aha, tu ima još nešto i to nešto je ispalo autizam. U biti na traženje dijagnoze i pomoći u odrasloj dobi su me potakle poteškoće sa psihičkim zdravljem. I to što se ja nisam mogla nositi s nekim stvarima s kojim drugi ljudi jesu, bez ikakvih poteškoća, osjećala sam se kao neadekvatna odrasla osoba, mislila sam da nešto sa mnom gadno nije u redu, da
nešto radim krivo, zašto to svi drugi mogu, ja ne mogu. I to je u principu to. Iako sam na papiru dobro funkcionirao u mnogim sferama života, pa tako sam fakultetski obrazovan čovjek s obitelji, malim djetetom, imam prijatelje, imam hobije i tako dalje. Znači sve ove stvari koje se stereotipno ne vežu uz osobe s autizmom. U svim tim područjima imao sam poprilične izazove. Tu bih nadao i poslovne izazove. I koliko god sam radio na sebi na području psihičkog zdravlja u vezi nekih drugih stvari, nikako mi se nije sve poklapalo. Znači uvijek je bilo nešto nerazjašnjeno i neobično u svemu tome i nakon dijagnoze autizma jednostavno je mnogo toga kliknulo. Puno stvari je selo na svoje mjesto, puno stvari je dobilo svoje objašnjenje i to mi je poprilično dobra metaforička odskočna daska za dalje. Toplo preporučam. Bilo mi je svega previše. Svega mi je bilo previše i raspala sam se u tom trenutku i otišla na bolovanje i mjesec dana sam bila u shutdownu gdje se nisam s nikim čula, s nikim vidjela. Tu doktori su mi prvo dijagnosticirali PTSP, depresiju i anksiozne napade. Na terapijama se nisam nikako snalazila. Zaključila sam da se ne mogu vratiti na posao. Potražila sam dijagnozu ADHD-a i dobila ju. Međutim, mi se nije sve uklapalo. Negdje je tu iznutra vrištao i autizam. Nekako mi se nije svidjelo da dobijem još jednu dijagnozu u kratko vrijeme. Da bi mi jedna terapeutica napisala u poruci: Arijana, ti imaš i autizam. Ja sam rekla ne. Tek sam dobila dijagnozu ADHD-a, ne želim još i autizam. Zašto u odrasloj dobi, šta će to meni pomoć, ne mogu dobiti? Čak niti za ADHD lijekove ne mogu dobiti u Hrvatskoj. Nikoga zapravo nije briga što ti imaš. Ali je meni bilo lakše. Meni je bilo lakše i za jednu i za drugu dijagnozu zapravo. Nakon prvobitnog šoka. Zato što sam cijeli život mislila da sam psihopat. Znači moje, naročito kad sam odrasla, kad sam trebala ići na razgovore za posao, ne toliko u privatnom, ali u nekakvom druženjima sa ljudima koji nisu toliko poznati. Mi se događalo da u svojoj glavi vodim razgovor sama sa sobom o tome koliko treba dugo držati pogled u oči, da onda zatim treba pogledati u nos ili u bradu ili usta ili zube ili gledati kroz nekoga. Onda je jedno vrijeme kako sam radila u marketingu, onda su bila ona pravila zapravo kako se trebaš ponašati, kao otvorene ruke i tako. Nagnut se lagano prema čovjeku, da pokaže zainteresiranost. Brojala sam kontakt očiju dugo i zapravo naučila kako da se ponašam, da izgledam što više draga ljudima, rekla bi tako. I sve to me zapravo vodilo zaključku da sam ja zapravo neki psihopat, ali sociopata, jer ja se ne znam normalno ponašati, nego se ponašam zapravo
programirano? Pa mislim da je dovoljno reći zapravo da mi nije bilo dobro, apsolutno nikako. I stvarno sam pokušavala shvatiti zašto sam toliko drugačija, zašto mi je svijet toliko stresan, zašto su ljudi tako zli u mojim očima. I onda sam čitala, pokušavala naći nekakav odgovor šta je to sa mnom da ne valja. I u biti sam znači, kod pretraživanja ključ, onaj koji mi je glavni zapravo doveo do autizma je bio, ja sam to definirala kao da, na primjer, ja imam emocije, ali ih ne mogu povezati. Kao da jednostavno ne dolaze na neki drugi dio gdje bi one trebale doći i odraditi što bi trebale, tako nešto. I onda sam došla do autizma i onda kako sam više sve čitala, apsolutno sve se poklapalo u tom segmentu. Onda sam našla psihologicu koja mi jako puno pomogla u tom segmentu i potvrdila je stvarno da imam autizam. I tek onda zapravo sam krenula, ajmo reći, u nekom pozitivnijem smjeru od svog lošeg stanja prema sve boljem i boljem funkcioniranju, prema shvaćanju sebe, shvaćanju čak i drugih i neurotipičnih ljudi. Tako da mogu stvarno reći da je meni baš sama dijagnoza bila izrazito bitna. Pa, s obzirom da od početka rođenja sam dosta bio pod svim psiholozima, pedagozima, službama. Slično sa 19 godina sam imao psihotičnu epizodu, te sam se dosta nakon toga godina liječio na psihoterapiji, psihoanalizi. Pokušavao skužiti točno šta je, te sam prošao jako šarolik dijapazon svih tih dijagnoza i stanja i slično, i uvijek je bilo jako teško zbog kompleksnosti možda stanja koje je ADHD i s povezanim simptomima staviti u određenu kategoriju. Većina psihijatara i danas na službi nije očekano korak sa vremenom oko toga, tako da su stavljali u neke druge okvire to sve, ali zapravo sam intuitivno uvijek znao da ima dublje objašnjenje za to sve. I za autizam sam prije 2-3 godine upoznao osobu koja je isto tako na spektru, koja isto tako razmišlja o tome. Nekako sam počeo razgovarati, primjećao sam više podudaranosti u samom toku razgovora, načinu razmišljanja i slično, te sam počeo istraživati ADHD, za kojeg sam već bio nekako siguran da imam, no nisam puno obraćao pozornosti na to, te sam, sam u tome malo počeo više istraživati, gledati, čitati knjige o tome, pogledati na YouTube to, tako da mi je trebalo prilike 2 godine da poduzmem korak, da se odem testirati na zapravo mjestu koji koriste prave te instrumente i pristupe za to pristupiti, odnosno istražiti je li je pitanje autizam. I to je bilo jako težak potez, jer ne znam, imao da sam 30 godina šetao po svim tim odjelima, dijagnozama, stanjima i dijelovima ličnosti i svemu i svačemu, tako da mi se činilo da sam i ovo jednu ruku možda umislio ili pretjerao, ili da to nije to, da ipak je nešto drugo i tako da je bio jako zbunjujući proces, no zapravo jedna od boljih odluka koje sam donio i kao život i napravio, jer nakon toga sam upoznao barem virtualno više ljudi koji su isto na spektru i to mi je zapravo dalo još veću potvrdu, da sam vidio jako puno povezanosti i korelacija sa onim što jesam i
što sam više počeo na kraju istraživati, više sam me počeo pronalaziti, što mi je zapravo danas pomoglo da si bolje mogu naći način života koji je možda više optimalan. Ne gledam to kao neki deficit ili poremećaj ili nešto tako, nego više kao jedan individualni sistem, možda više manje za funkcioniranje, i što je super kad se počne to sve istraživati, možemo lakše vidjeti zapravo što pomaže, što ne, i nekako imati lakši smjer u navigaciji možda sa svakodnevnim životom, s ljudima, s poslovima i svim tim stvarima koje na kraju čine život. Još uvijek je naravno to proces, mi za to nikad neće prestati, no zapravo dalo je možda sigurnije tlo. Zapravo možda bi jedan boljih dana u životu koji sam to živio saznao da ipak imam autizam.